14. decembra 1702. godine grupa samuraja predvođena Oiši Jošijem napala je dvorac Kiri Jošinake, nekada glavnog čovjeka svećanost i tadašnjeg šoguna Tokugavije Mitsua. Istjeravši Jošinaku van, Jošio ga je skratio za glavu, s njegovom glavom otišao natrag u Sengakuji i ležao njihov gospodar Asano Naganori koji je umro 2 godine ranije. Tim činom započeta je jedna od najpoznatijih priča samurajskog Japana, priča 47 ronina. Saznavši za osvetu koju su ronini počinili, tadašnji šogun Tokugawa Iemitsu svih 47 ronina osudio na smrt seppuku. Njihova tijela danas leže pokraj njihovog vojnog gospodara Asano Naganoriya u hramu Sengakujiju kao simbol odanosti, hrabrosti pravih samuraja koji su punih 1000 godina vladali Japanom.